Yalaki din! Hello? Hello, Manong Rodel. Mabalin ka di asukunan nak dito'y trabaho kita? Ha? Awan ngamin pagluganak nga agawin. Ay, gatuan na. May kasukunan. Thank you, Manong Rodel. Uray arkila o kundi tricycle mo. O sige, mabit lang tagtulos ha. Maya kon. Mabit lang lakay. Asino timbawag kan ka? Ha? Ni Rose, bakit? Awan ka nung amin ti pagluganan ng agawit. So may mawag. So kung nagkanoy di trabaho na. Anya? Nakuna nang awan ka nung amin nila kayo na magsukon kinkwana. Anya? Sa nabalitan ako na namit ng arkila yung nakanong ti tricycle ko. Kita ama. Ang mga nuwagas na ladagita. Ah, andyan kayan mo sawan. Amok ti ugali ni Rose. Nagatgatal pa'y ngam ti pagigadan itinyog ti kinagatal na. Anya lakit din. Nagkalasan. Bakit? Andyan kasi dito kayo. Ana, ingkan. Tagawit ka matlang asigod. Kalpasan amay tulod mo ijabalay daday ja babae. Payakas dapat ng titurong ti sa si kapilang. Ay no, nana. Amok nga minti ugali day ja aros ka. Nagatgatal pa'y ngam samrid nga igas ti kinagatal na. Anya? Ay, day tatipod no, nana. Nagaduma ti mabalin na nga awagan. Ngam no apay paylaang at ti asawak ti napanunot na nga awagan tapno mang sukon kenkwana. Ay, apaw, una ikan bilang. Awam mo siguro ti dakas na. Nukas jay ang nagpasukon ni Rose. Pagyamanam kit di Tada na pasadaan nila kay Mau. Oo, pagyamanan nga ibagbagayo mat nana. At dalat tamat ama paspasadaan nila kay ko nga uray saan nga awagan day dya Rose. Anya? Ay, maamok la talagang adda pa naggusto day jay Rose iti asawak. Si bibiyag ko naktumat. Anya lakit din. Ay, agyaman ang kiti pa nang itulod mo kanya. Kaging ka diti balay Manong Rodel. Awan na nyaman na, ading ko. No dagiti daduma nga na tricycle drivers. Masadot damang itulod dito ayan mi abanta. Nang runa no kastoy arumabiin. Sa bali na ganyan eh. Isuna dagiti awan na asida na maminsan ka dagiti pasahero. Ay pud na dito maano. Mana, alaang mo dito bayad ko. Dayta, uri saan mo nga ito tibarya. Ne, 200 pesos matayta. Nagadun nga eh. Ang laki ting. Payamon, sa labanin, kaaldang ti sweldo ita. Igatan mo dito iti prutas ng isang pet mo, iti putot mo. Nagyaman ang naruda, ating ko. Awan anyaman ako nakman eh. Tapno nagagit ka amang itultulod kanya. Aking ka dito'y balay mo sikat ti pagluganak. Okay? Kamutan amarabyan lakay. Ah, Sa dino ti pampapanangayang, taapay akanayon kamutan amaladaw nga agawid. ay kan bakit? Sa dino ayaw, tipagkabwa ka sa bali. Napana ka nagpasada. Anya? Intulod ko ngamin ni bakla, aging kaya balayda. Iso na rabyan at di pa nagsublik na eh. Anya? Ni bakla? Intulod mo ijabalayda? Apay, at akati parikot iti dayta. Ay una yan. Nagato ang mabalin na pagpatuludan si kapay laang? Anya? Anya lakit din na yan, bakit? Siya karot tinaranaan na anak kapila. Di siya ako na. Awan mo tidakas akay papanan na dayjay. Idi na minsan nga daw, ni Rose, tinapan mo sinukon iti pagtrabahuan na. Sa ita, dayjay mat abakla ti intulod mo aging gay jabalayda? Nagadum, lagi. Sapay nagadya tao kat nagat-gatal pa'y ngamigat ti pangiladaw ang kadakwada. Kita ama,
Ang mga no iti day tulod-tulod kunso-kunso ko. Kat isukit din ti pangrugyan, ti limad a relasyon nyo. Ikali kayo, biyag ko nagtumat. Ay, awan mon pilang. Amin mo na napasaheros nila kay mo kapag himunam. Ha? Nalabas mo na tapa naghimo. Kasanumat nga minana. Iso aka na yung tirason na no apay amarabrabyan nila kay ko. Iso nga'y pagarup ko nga da sakit din saan anasayat nga aramidon da. Ayun niya. Ay no, mamwakla talaga. Sana ngagpangadwa ang mangipos itirup-rupan ako nakmanan. Ay, dayan pilang. Ay, pangaasim. Ta saan ka kumama nga agdardarasudos iti panggap mo nga arabedan. Tamangan no si kaki di may sagmak. Oho! Saan ko panggapan ti kastoy? No saan kumakas jay ti aramid na? Nang runa da aros. Nagado ti mabalin na nga awagan. Ngam ni Rodel pay laeng. Anyat kayat nasawan. Aakitin niya ang asawa ko? Ha? Ay na! Tsaka ambaw, nanyat ibagakan ka. Agawid ka kay Dain, taing ka aglotaw iti sagpitan nila kay Mau. Anya laki Dain. Nagalas at talaga ti ugali na iti apilang, sipod pay. Ha? Tapay ba kay? Kanya tinaramid naging ka. Agasam man, awan ti kamo amok nga adugayan ti sasawa na itiliklik-kudak. Napanagayim imbagbagay iti kaaruba, agargaryak kano nila kayo na. Anya? Ado tinangidanon kanyak iti kastaan na pan na imbagbaga. Ay, ti awanan bain na babae. Ay na, kunamutla no iso akaagaw nila kayo na. Iti kaano man, awan panggap ko agargaryan ti asawa na. Yaks! Ay, una yun dahil pilang. Ay, saan niya aglablabos dahi babae? Iti saan anasaya at amapan na ibagbagay iti tattao. No di na kayat ngay darom ko. Awan pa managnag na. Ngamkas jaykit din ti mapan na ibagbaga. Bakay? Isuan nila kay na ti awagak no kas jay nga awan pagluganak. Takunak nga isuka pa'y kumaamat gadan nila kay na. Ngam sa bali magkam ti panang ipapan na. Ti awanan bain a babae. Ay nakumare, saan lang si Kati pag-inimunan da japi lang? Ha? Anyat kahit mo asawan mare. Oray siya, kat napanamutla inis istorya agar-garya kano nila kay na, nukas dyan paituluda kay balay mi. Anya? Nauray si ka saan a babae kat pagimunan na? Nalabos mo ta na panagimun daytan? Anong babae? Babae ako no? Ay, nalabos sa talaga. Tadapay na yun na nga insecurities iti bagina. Saan nga mi na makaruurnos iti bagina? Naglos yan, tilangana. Anya? Iso nga amin lata na pasahero nila kay nagat pagimunan na, pati bakit. Ay nako, kaslakab sa tuwan mo manong di pagipilpilakin manong Rodel. Yung dayjay mag-asawa na, nagdakas, di pa nagpapanunok. Ay, wan nga rod mare. Agasam man, napan-napay imbaga iti kaaruba, ama amuan na lakano nga pudno ti atap na, kat ikali na biyag. Ha? Asino ka no? Kat siyak angata, kanti asawa na. Wano saan? Sika, kanti asawa na. Ay ina, pakayang bilang man takayat ko tagbali na kabit, wano number 2, saan akas kini Rodel pa'y laang ti pilyak? Anya laki din. Anya? Kunamlan asino agwapo ta asawa na. Hindi naman nakakaagaw ang itsura. Pwe! Ape akas na tilang bagay. Ato ka ti pare ko. Saan nagsamsangit ka may? Agpudno ka man, Rodel. Ha? Nakipudnokin ka? Naturog ak itay napigsa ti tudo. Mhm. Natagtaga-inap ko. Nga da talaga chicks mo. Hmm? No sana na dya bakla ni Rose. Ano niya? Naglawag iti tagtaga-inap ko nga da chicks mo.
May isa ka dakwada. Pangaasim tagputno ka. Ay, bilang. Oo na yan. Anya lakid din ay da itang ugalim. Talaga analabusin da ita panagimon mo ah. Oh, mapanagnagkakla talaga apudno ti atap ko. Ikalik, piyag ko nagtumat. Saan nga parang ititagtagainap ko no saan apudno? Ganaawan ti araramidam. Salpag kayo! Day, nagpipig sa tikim at gampumanag na kasi kapilang. Kaslawan bubongam ah. No adaman ti rumbangag butang. Dabaklak ni Rose. Anya, nagpipig sa tikimat. Ngamday takit din nalabas apa naging imon mo ti pagpangrunam. Oho, di uray man kat agkimat ka nagbagyo iti napigsa. Sana may tantan ti panagimon ko. Awan ba intagi jadwa? Anya, nagruna day di Rose. Madalang arudan asawa na. Ngam awag pa'y lang awag iti asawak. Wagas na day jay. Tapno gargaryen na ti asawak. Anya lakit din. Ay awam mon bilang. Dinadaalan tinalabas apa nagimon mau. Day takakaiso na panunod mau. Salbag ka. Aha. Intak man ina iti leksyon. Ah, anyat kayat mo asawan. I-post ko ti ropro pa da nana. Maruwam da. Tapno man sardengan da ti asawak. Awanan bain. Salpag! Parbangon pa ilang, si kamot kayam kumare. Ay na, uwan kumare. Tapna mom, sa anak ko na nakaturog iti may sa Arabi eh. Ha? Tapay! Nasa pa kami ngamin anak katurog kinilakay ko, idirabi eh. Kunakon ket, iso asaan mo nakita ti impos ni Pilang iti Facebook. Ha? Anyat kahit masawan. Dito man Impos na ti rupa tadwa. With caption pa La, nakita wanan ba'y nagadal? Nagadgadal pa yung samarit. Agkasam man day tapa ng ipapay nakadata. Ay, ti ukis ti sabana. Ukis? Nagawan mo ti nabay na. Talaga nga impose na ti rupat ha? Ay, ukis tilakatan. Nakababay na talaga mare. Kita ang kat nagatong tinagkukument Awanan, nadadao lang tinaganta namin pinsan. Gapula ang itinalabos apa nagim-imon na. Awan mo ti kinapudno na. Ay, matay darum ko man, tay tababae. Ha? Wan mare, idarum ko talaga. Ang dadaan mo ton itidayaw nga awan mo't pamanagnak na. Kunang matlan ka aagaw, ti asawa na. Naku namon mare. Diyos mio marimar. Kampusan ko. Awanan ka mo't itibain anya. Bagim laang ti asawam. Awan panggap nga mang agaw kan kwa na. Maawatam! Anya, Nagturad ka mo tan anang i-post iti rupa mo iti Facebook. Sakat nagalas ti caption mo. Nagatgatal ngam samred nga. Tarupa ma! kwa. Hay napilang! Insecurities mo laang dayta. Iso akilaw ti panagpampanunot mo. No ti panagkunam kat baybayan mi laang akas talatan ti naramid mo. Nagpidod ka. Itamat lang. Mapan kami agreklamo di barangay hall. Idarom ka man? Ay kwa mare. Saan ko mamata? Indelete ko matan ti post ko. Ay saan nakman na pagbalinan at nga sa kapilang? Ura indilit mon, nalpasan na naibabain kamin. Nalpasan na nadadaal tinagan me. Mabalin ka apa ikulong ka pwede kasta nga naramid mo. Anya? Yang amo na niya't may pagkakitakin kapilang. Pangaasim lakay. Amo ka maawatan da kada bakla ken Rose. Pangaasim ta siga kumati makisarita kada kwada. Ay saan? Makaammo ka mang sulbariti da itaparigot mo. Total, si kamot tagararamid. Gapulang da ito'y tinalabas sa panagim-imon mo. Ammo. Gusto ni Rose iti naibagan. Da ito panagim-imon mo. Kat adda na yun ng insecurities. Iso kasta ka, bakit? Anya? Iso nga amin ang makita mga ilugan ko iti tricycle ko kat pagatapam a babae kuno anya la dita.
Anya nga ita, pakaidardaruman pa yun dahi nga aramid mo. Surbara, dahi nga problema mo dita. Saan ka tulungan? Parang iso ti pagnakmam. Pagkababae. Ay, saan? Saan ang kamalalay dawan Serbina apan nakisang sarita bilang tapno mo. Mga asim ko mamata na. Saan ang maulit inaramid ko kada kayo? Oh! Kanya pa'y tilablabitam dita. Nalpasan na naibabayin kami kineros. Kapo iti panagpost mo iti rupa mi iti Facebook. Aga samanta amin mo na tao masabat mi. Kantyaw kas kadaan niya dita ti bagada. Apagin inagawan mi kano nilakay mo. Ay, saludsudan ka man pilang. Apay, gwapo ayan nilakay mo. Ha ha ha. Kaagaw-agaw ayan kas kini Dolphy. Alaman, Ay, kwa. no da kami nga iguro. Ay, panuukam sa asawam. Maawatam. Nagawa na ba ino? Ay, Saan ang maulit? Promise. ay! Oray nga pa sasawam. Na promise dyan. Saan mi nga ipasardang ti panangikasmikin ka? Ita, lakamam mo ati maibabay na kasi tinarabit mo. Nilaki din. Maring namita, tinalabas apong tutdakan ka pilang. Nana, agasam man. Tauray nila kay maukat saan nakakayat at tulungan. Anya lakit di nga benan. Parikot kong arod nana. Kasano man may kulong. Kapoy di naramid ko apa nang impost iti ruprupa da. Ay anya nga rod nga. No isuday tati pakay kulongam. Agamiris ka man, ngamnal pa sa ti amin. Day tati bunga tinalabas sa panagimimon mau. Awan pa managnag mau ngam nagturad ka din anang i-post iti rupa ti akin rupa. Anya nga ita, paikulong da kalakang nga raw. Ala, saan ka mauma amang ipakita ka dakwada? Anagbabawyam ti naramid mau. Barang at dapay nga batbatay nga asidakan ka pilang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Itikal man na nasabat ka at aimat mo nga ugot ti kamote, mare. Sa ita nasabat ka? Ugot man ang timat. Ha? Ang mga no agsabat tayo tun bigat kat ugot man ang timat mo. Ay, gagangay na amare. Awan nga min trabaho kita. Iso nga anusan mi akin nila kay ko ti agsidsida iti ugot ti kamote. What? Manumot tin alawas akas to kanayon isidang mi. Ay, una yan, mare. Agsapol ka ngamin ay iti panggidam. Awan mat nga ron ti agayam, mare. Rumor ka, mare. You go out and find a job. No talaga trabaho ti sapsapulam. Sikat ti mapanagsapol. Saan kit di ati trabaho ti mangsapol ken ka? Ay, wantong, mare. Ay, anya lagi din. Taan anusan nyo latan ti kasabiyag, mare. Manggad ka. Saan mo nga ururayan lata nga adda maabit nila kay mo ije bangkag na. Oh, nayan, kasto abiyag. Ha? Biga, alda, malam, o gutlat ti kamuti ti sidaan. Anya ngay nga rod lakay. Aganos ta, ah. Awan mat nga rod trabaho kita. No ngay, mangsapol tamat iti pangganan, bakal. Saan takmaman namin ihapit iti bangkag. Lakay.
Kasalungay no panagaapit kat maranaan tinalaka presyo tinatag. Ay awanan na. Alawon, manggedak lakay, mangsapulak iti pagtrabaho. Nasayat no kasta. Awan tinasayata mapasama kiti biyagta. No at datalaktan iti balay tugtugaw agmalmalim. Magichis-chismis iti karuba kas kada no nyapay dita. Nyalakit din. Ay, naimbag ka ba, mare? Makita ka anak kaigam iti may sa kilo a karne. Ha? Taapay anak ko ng day tamare. Nakunak dayta, kaputa tunggal masabat ko ni Dina, ugot ikaw ti imat na si Danda. Anya? Wan, iso ako naimbag ka pa, tada karne nga imat mo. Awan samot ngamin trabaho ni Kumari Dina itamare. Ay, awan. At dalang ija balay da nga agtugtugaw nga agmalmalam. Numaburing ijay ay soas makikaaruba. Mabanlang makimarmarites. Sana all adi. Ha? Anya sana all nga ibagbagamat mari. Sana all? Awan si Dana kastagati. Aha! Diyos mio marimar. Ay, sika talaga. Ang mga no ada mabalin mo apang irekomendaran ken kuha na mare. Tapno agtrabaho man. Gantap no saan lang agan anos iti ugot ti kamote iti naldaw. Padasot to asaludsudon ti boss mi iji grocery apag trabahwak. No agala da pa iti trabahador mare. Ay, wan man mare. Si kanton ti mangibagagan kuha na bilang laan. Naimbag ang bigat yung madam. Kastamat kan ka, Ira. Naipagabigat mo. Nagsapa ka man ita. Kwa, un madam. Nasa paak, taad ako makayat ko sa ludsudan kada kayo. Ha? Anya na ita? Amangan magsapol kayo pa iti agtrabaho. Apay, adag sapsapol iti trabaho. Adda nga minti kumarit nga awan trabaho na ita madam. Amangan no kaya't yung alaan tapno agtrabaho mo iti grocery store yo. Manuntawan na. 35 na madam. Ana, ayabam inton bigat tapno ma-interview. Kat no mayan, pangrugi matlaangan inton bigat. Mare, rabin pamanam ngay. Mapanak ni tabalay dadina mare. Bakit? Apay? Inak ibaga kan kwa na ano kaya't na ti agtrabaho. Umay iji pagtrabaho ak inton bigat. Tanak kasarita kung ti akin ko kwa iti grocery. Kasta gadi. Ay, katuan Barang magagat nga agtrabaho, para madlang katakuha nga agasawa da ita. Wud nga rod mare. Maalang nga rod labsan ka pa Inakon. Wud mare. Nakasarita kung di akin kukuha iti grocery apag trab-trabakwak. Kat nakunana, ano kayat mo, umay kay jay inton bigat tap mo agsarita kayo. Kasta ka di mare. Ay na, ang yaman ako na Ala, awan anyaman na ka di mare. Umay kay inton bigat. Kalpasan ti panagsarita yaw. Mabalin mo siguro ti mangrugi nga agtrabaho. Wan man nga rod mare. Ayun gayam. Kat manungay ti sweldo yung gayam ijay. Minimum amare. Isu na laang tadabay ti overtime. Ay mayat man mare. Wan mare, isung umay kay jay. Sigurado ang magustuhan. O sige mare, umayak inton bigat. Naimbag abigat. Anya gaminan tinagan mo? Naimbag abigat yumat, madam. Di natuto. Tinagan ko, madam.
Anya, di na natuto kasta ka din. Ni Madam Mat. Di na, toto laang, Madam. Saan ang natuto? Ah, kunaklagi. Ala, nakita mo ti trabaho dito'y grocery. Agtitinulong dagiti trabahador. No anya ti awan, alaan ni bodega. Uwan, Madam. Katay, mayat ka kadi nagtrabaho dito'y. Una, Madam. Mayatak nga trabaho kada kayo. Nasayaan basta. Ang trabaho ka nga ron. Tapagsaritaan ta intun malam ti may papan iti sweldo. Agyamanak, Madam. Okay. Kumusta nga? Iti may saldaw mo iti nagtrabaho ang bakay. Ay, makabanog alakay. Naman niya ngay nga rod. Aganos na. Katwa na. Kakaisuna na atan kay iti trabaho. Uwan nga rod lakay. Kung gaya, kasano nga iti sweldo yung matijay? Minimum lakay. Pagsayaatan na laang, at dabayad ti overtime. Mayatan na ita. Iso nga anusa mo ni Jay, barang ijay kang agbayag. Kasano nga agbayag nga ibagbagang? Kat makapaasar mo't dayjay nga ayra. Ne, iso tinang isarakan kay iti trabaho nga magkaasar mo. Una, ako namlan no asino ang malakas iti akin kukwa. Feeling na mo. Anya, Makarengreng nga isulaang ti sumanao no madama ti trabaho. kanya nga ron nga. Iso tinabayagan ni Jay. Di ka latabay-bayan. Anya lakit din. Aywan gaya, awan kami intun bigat. At atindaran mi akasar ti ka anakak. Kasta ka di, Madam. Katwa na. Kas iti sigod, sikat ti makaamo iti counter, ah? Wan, Madam. Awan parikot iti dayta. Kan kanayon mo akitaan dagiti stocks. Wan, Madam. Siyak ti makam mo. Sige, agyaman na, Ira. Mapagtalkan kan mapagdamdaman. Awan anyaman na, Madam. Ay, awan at talaga dayjay nga ayra. Ha? Apay ayan ni Ira, bakit? Nagngato ti puruana. Anya? Kaapay? Gapula ang tanako na ni Madam nga iso ti makaamo iti counter inton biga. Tawan da. Unang mula no iso nakalaingan. Talaga a feeling na kat malakas iti akin kukwa. Unay ka. Tila madlaw mo iti kumarim, bakit? Di ka latabay-bayan. Oho, anya baybayan? Ha? Ti ko na siguro kat saan amaamuan ti akin kukwa iti grocery ti pudno nga ugali na. Payman tasyak man ti mangidanon to. Anya? Addan to aldaw na dayjay nga ayra ko naktungan. Feeling malakas. Ha? Anya laki te. Anya? Apay ano ko nam dayta, Maridina? Pudno matmare. Kunamlan no isulaan ti malakas iti akin kukwa iti pagtrab-trabawan mi. What? Nagngato ti purwana ako na. Ay na, si kagadiman. Ni Ira. Manumad ta natawan ngagtrabaho iti dayja grocery. Isu siguro atal kan launay dakin kukwa. Talkan ni bagbagamot. Saan dala nga amo ti ugali ni Ira? Isu akas jay. Ha? Kaya tigat mo asawan. Ne, kasla saan mumut ako mari dayja babae? Kasla saan mumut nga amo ti ugali na? Anya? Isu ajak pa dyan. Asaan nga agkup-kupit ijay counter no kasjay nga awan da, Madam. Ha? Hindi pa ilang nga amok ti ugali na Ira. Isu asaan man a feeling malakas iti akin kukwa. No saan na akayat nga idanon ko ti katatao na. Ah, anya laki din. Nakunam itay nga da ibaga am Ira.
Anya dayjay. Kwa, agpakadak ko madam. Ha? Awanak inton bigat. Ada nga min napatag nga asikaswan mi iti asawak. Sana balit inton bigat lang mo. Okay. Awan parikot iti dayta. Sikalaan mat ti awan inton bigat. Agyaman ak, madam. Alangarod. Agsagana kayon ta ag-close tayo matan. Ay naapo, madam. Siya kundi mangibagbaga iti pudno kada kayo. Anya? Pasimple lang ang daya babae. Ngam nalibog mo ti panunot na. Ha? Anyat kayat mo asawan? Sipod pa'y, agtatakaw daya babae. Anya? Amo dagiti kaaruba mi dayta, madam. Gaputan na bayagan dayta nga ubali na. Iso adyak pa dyan, asaan nga agkup-kupit dayjay no kasta nga italagyo kan kuwana pikaha. Ha? Iso asaan kayo ko mga agtalag unay kan kuwana, madam. Narigatan ko naktuman. Ang mga nuko na inyo, ako mitkita kayo. Tagayan, kupihitan na lang. Nagadungaminan, titinaktakawan dayja a babae. Iso nga ibagbagak laang tipod no, madam. Okay. Panilagan nga iti kunaan ni Ira iti dahi tangay bagam. Unay kamutan di na. Anya ko ma, tinapatag akit na ibagak tipod no iti akin kukway ti grocery. Abay, anda pamanagnak mang nagtatakaw ni Ira. Awan mo't kiti ah. Basta. Kaya po, kaslasan kang agpampanunod di na. Iso tinangisarag ka iti trabaho. Ngamita, kasta tira aramida mi tiliklikutan na. Marurudak nga road. Kas lang amin iso ti kalaingan ijay trabaho may. Gapo nga taan ta iso ti taltal kan damadam no kas jeng awanda. Ha? Agbibisin na unay. Makamukan man nga ti may baganakan ka. Binagaan ka, ngam awan mo't dengdenggam. Anya? Di kan sabi nagyaman kan kuwana, di ba lang sarap na kan iti trabaho. Ngamita, isumutan ti pirpirjaw. Anya lakit din. Nasaya at nasapa ka ita, Ira. Aywan, madam. Adama ti kayat ko nga ibagakan ka. Anya rayta, madam. Hindi nga minawan ka. Ada na ibagakan niyak ni Dina. Diyak kayat apat dyan. Iso kayat ka kasarita. Anyad kayat yung asawan. Naku na nangamin nga amuda ka kano ijayan yung agtatakaw. Ken maysa, naku na asaan na kano apat dyan, asaan ka nga agkupkupit. Tunggal italag ko kang katigaha. Anya? Imbaga na dayta, madam? What? Iso ti imbaga na iniawan ka. Diyak amo, no dengdenggan pa dagiti daduma at trabahador. Anya? Puunayan, Adina. Anya nga taaya ti basol ko kan kuana. Awan mo ti amok. Ha? Ala. Adalata kada kayo, madam, amang obserbar iti trabaho mi. Awan ti rumbang apanak nakak, kaput awan mo ti amok adakas nga aramid ko jayan mi. Sipot pay. Nyalakit din. Ay, makapangariyat at talaga dahi di babae, tatang. Kaslasan ka na irwam iti ugali ni Dina. Madapal na iti may sa tao, dadawilin na. Aramidin na abay, tapos madadaal tinagan ti tao. Ay, iso lang nga rodan din sirag ko iti trabaho. Nga maaramid na gayam amang dadaal kanya. Ay, yan niya laki din. Agasam man, taimbaga na kanong agtatakaw ah. Sipod pa'y awan record ko dito barangay apa nagtakaw, unuan niya la dita. Malah, kasaritam tao, no sumrag iti trabaho yaw. Tako na ba, tasaan na simrag kita. Ay natatang, saan kun nga orayin asumrek pa'y? Inakman kita iti balay da, kaya't ko akasarita.
Amo, Mare, awanan ka itibay na niya. Ha? Taapay anak ko ng dayta, Mare. Saan ka man nga agpamarang nga awan amo? Tani, agburburak ti darakkan ka. Ano? Apay, anya launay ti basol ko kan ka. Tanapan may bagbaga kini madam nga agtatakawak. Kuwang, Mare. Awanan ka mo't itibay na niya. Mare. Mare tarupam. Si ka lang arudan ti inserak ko iti trabaho? Ngam ite, siyak man tan ti dadaulam iti nabay ka trabaho, salbag ka. Mare. Makwa. Ay, nasayatan ta ka na kay. Dagon, ngam saan ka akanunungan? Ala, Ira, ikam iti pag nagmanang marigag na ka. Uray asawak, sa anak apabor iti aramid na. Anya? Kita ang manday ta? Asawang pay ngam saan na ka nga isakit. Gaputa saan at talaga anasaya at iugalim. Mare. Mapan mo kitin ibagbagang agtatakawak. Anya lakit din. Uray saan kan asumrak no bigat. Ta ang mga nuburakak tirupam jay sangwanan ni madam. Nagkunangamingan ka, amaban mo dadahilan ni Ira. Mare. Ura, sino? Agad makaunga titigas na nga iramid mo. Ha? Sika lang arudan ti tinulungan da, tap numadaan kayo ti trabaho. Ngam kasta pa lang tinaramid mo, anya nga ita, ano nga ngayon, ha? Nakaraman ka, iti tungpa. Saanan ang maulit, Mare. Saanan at talaga. Ay, arum bang laang. Kita ang manday ta, kat uray nila kay mo, kat saan na ka ngay sakit. Gabutaan muna, asaan na nasaya ti aramid mo. Ano ka ba naman? Anya ka lagi din na. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya laki din. Ayun nga yan ba kay? Unak man numapan kag pa-ultrasound inton bigat. Ha? Ay, wala kay, mapanak ah. Kadwain ka. Ay na, saanan? Sayang mo't ano ag-absent ka? Sayang ti may sa aldaw. Sana balita ka ba? Alak mo ti mapan nga oras siyak lang. Sigurado ka. Wan ka di. Ibagak matlangan ka no saan ko akabaulan. Asi daglaang mati klinik. Amapan ko pagpa-ultrasound. Sige, naday tati ko na. Agan-anad ka nga ro, diti pagnam inton bigat, ha? Wan lakay. Un nga yan. Mapalin ka din ang makita, ti gender, tagbalin nga anak ta. Wan 7 months matan. Iso ang mabalinan ang makita da. Oh, makapa-excite mo'y pakay. Wan nga ron. Uray siya. Kat excited ak matan na makaamo no baby girl nga ta. Wan no baby boy. Unay kan, Mare. Saan ka man la? Nagpakaduwakin lakay mo ang mapanidya klinik. Si kakit di mo't mare. Sa anak mo't ang masakit. Kabailak nga oras siya klaang. Ha? Sayang nga minti may sal daw nila kay kuno saan nga agtrabaho. Sa bagay mo, titi, ha? Amo matan, your urnungan miti panaganak ko. Masapul ready. Nang runa, numay pa pan iti financial. Huwag mo, titi, ha? Narigat ti aganak ngawan urnong na mare. Iso ang masayangan na pura may sal daw laang mare. Huwag mo, masapol nga da urmong. Mala, inka nga ro din, Mare. Parang sa napilay di ba pa na? Ibagang kanya kung anya ti gender na. Tapno makaisagkaan ang kadago si Trigalo. Ay unay kan mare. Nagsapa matan. Anya lakit din. Nasabat ko ni Mayat, itay bakay. Kasta ka di? Kasi kangay Mayat.
Kaano ka mapan agpa-ultrasound? Mapanak indun bigat lakay. Ha? Iso masapol akaduan na. O sige. No dahi tati ko na. Sa anak pa nga rot asumrek iti trabaho kang indun bigat. Rumbang laang. Maamuan tayong ton bigat no anya ti gender tagbalin nga anak ta. Kasta ka di bakit? Wen, iso ang masapol at duata amapan. Tapno duata matama ka amo adagos. Magagaranak mo iti dahi ta nga imbagang bagay. Anya lang. Inayak. Lalaki, ti agbalin nga anak ta, lakay. Ay na, nakaragragsakak man iti dahi tanging padamag mo bakit? Ay na, nagmayatay. Ada-adagos ti Carding Junior. Si kakit dimot. Ay, diya kayo ti karding anagan na. Ha? Ito niya nga ti panagat taging kuha na nga eh. Itan, ti kahit ko anagan na. Saan akarding? Sige, dahi tati ko na bakit? Itan. Mayat magkili dahi ta anagan, kaputa biblikal. Aywan alakay. Awaga manggayam dananang. Ipakaamok a lalaki ti agbalinto nga apu ko da. Pangaasim la kaya. Saan mo nga ibagbaga iti uray asino no anya ti gender ti agbalin nga anak ta? Ah, Ulitak ah. Saan mo nga ibagbaga iti uray asino? apay akasta ti bagbagang bakit. Anyat kaya't mo asawin. Ang pa-gender reveal program ta. Ha? Wala ka. Tapno social mo ta. Anya lakit din. Di mo kunaan nga gad-gad kay di ba nga kung di mo kaya't nga agapatamanan. Bakit? Awanan ti adupay ang ngam. Basta ti kunakten ka. Saan mo pa'y nga ibagbaga iti uray asino a babae ti agbalin nga anak ta. Wen bakit? Matungpal ti kaya't mo. Gina, si ka magayam. Anya ti gatagam. Ay, saan ang agumatang nana? Ha? Ibatik la ko maday ti bayad ti parcel ko. Bali 3,000 namin daytoy. Ay na, nagdakil mo tinday ta. Anya parcel mo ay ati sumangpad. Mausar mi dayjay para iti short program iti gender reveal tagbalin nga anak me. Kasta ka day. Ay katala. Ibatim lata, taitid ko iti rider no at daiyag na parcel mo. At to'y nana, kat agyaman ak unay. Nasaya ata nagranata, mare. Wen mare, naggapuak iti tersena ni Auntie Mona. Napan ko imbati di bayad ti parcel ko. Kasta ka di? Salud-sudak la kuma. No niya ti gender tagbaling nga anak iyo. Kinuha mo. Ay, day ta ti jak masumbatan mare. Ha? No kayat mo ama-amuan, umaikan to laang ng ijabalay menton Sabado. Tada maangay a short program para iti gender reveal ti agbalin nga anak me. Ay, sana all. Bongga. Siyempre ah. Siguro, awan ti gender reveal ti agbalin nga anak ni Mayat anya mare. Ha? Sigurado nga awan. Tasaan da ang kabailan na gastusan. Si Kaki Dimit, mare. Katwan mat. Sana kas kada kami kanila kay ko nga afford me ti may papan iti gender reveal program ti agbalin nga anak me. Anya, asino ti nakaibaga iti dahi taking ka bakit? Ni Andelina lakay. Napanak ngamin gimatang itay iti tersena na. Nakunana, anapan kano ni Gina ijay di kalman. Anya? Nakunana pa'y kano, ana imbag pa'y ti agbalin nga anak danto kinilakay na, taad da gender reveal program para kankwana. Ngam ti agbalin kano nga anak ta, awan. Anya lagi din. Saan mo't akumpetensya ti panaganak? No apay mo't aday di ajina, takas di ti ibagbagana. Ay amon, afford ta mo. Bilang dahito ipagbagana gender reveal program. Iso na lang, tasang mga iso ti priority. Day ta nga rod lakay. Mas importante nga iurnungan ta ti panaganak mo. Ngam dahi ta gender reveal nga ipagbagana. Ayaw na.
Husto ka iti dayta nga imbagam. Ti importante kat adao saron ti baby no rumwar. Kan anday gatang iti vitamins na. Saanan ang napatag kada tarag kita gender reveal. Praktikal ti biyag. Isu nga unaon dagiti rumbang. Anya lakit din. Ay na, Mare. Sakbay mo nga ibagaday ta kanyak na amuakon. Ha? Saan lang asikatin ang ibagaan ni Gina iti dayta? Kasta ka di mare? Malaksid kan ka, imbaga na mutlaang kini Antilina. Saan may kano nga afford ti agpa gender reveal? E din to ta isuda, kabaelanda. Ay, No kabaelanda gastusan, aramidon dalat ta kuma. Saan akas di mapanday kumkumpara ti biyag ti sa bali iti biyag da? amumatan mare. Nabayagan na kasi dito galing ni Gina. Pasikat launay. Kabaalak mo gastusan di gender reveal ti agbalin nga anak ni. Isu na lang, ta saan mo nga isu ti priority? Correct. Mas importante ti panaganak mo nga iurnungan nyo. Katuan. Kas itinakunak kinilakay ko, praktikal ti biyag ita. Isu nga unaan ko madagiti rumbang nga unaan. Sakbay dagiti daddo nga abanag. Inton bigatan ti program para iti gender reveal dagbalin nga anak talakay. Wan nga rod ba kay? Ay wen gayam, inayabak ni Irish akanakak. Tangdanak akadwak nga ag-decorate dito'y balay. Ha? Tsak ba't ka ba no si siyak lang? Masapul pa'y gayang ag-decorate. Kung ano ibagalaang ti gender na. Kalpasan na kit, manganan, nalpas. Sikakit di man lakay. Ang cheap naman kapag ganyan. Anya? Kababain ba kadagiti tattao nga umay no bilang laang? Iso anas ken a perfect ti gender reveal program ti agbalin nga anak ta. Nakasukat ka Mare. Papanam? Well, Sabado ita mare. Itangan daw ti gender reveal program nagpaling anak ni Gina. Mapantaan. Busy ak Mare. Ado nga man di na urnong amurong may kinilakay ko. Aglabaak pa'y. Ay, sayang. Sikapay lang ti mapan. Wano saan? Dagasam ni Maritina. Tapno da kadwam. Ay, wun mare. Kunak nga mino awan aramidem. Iso dinigas ka. Ay, oray siguro awan aramida. Sa anak lata amapan Mare. Ha? Amok ngamin ano mapanak. Pasikatan naklaang ni Gina. Amumatan. Naku nana, asaan mi nga afford tikas iti afford na para iti agbalin nga anak da? Apo, talaga amat ah. Bongga naman. Ay wala mare. Sana mabalin na simple lang. Sikakit di man. Ha? Ay wen gayam. Apay asaan mo nga inawis ni Mayet? Di magasag ita yung balay da. Iso na lahing tanako na at dakano aramidan na. Ha? At dakano tilabaan na. Iso asal na makaumay. Oho. Tambar na ko ng kiti ha. Ha? Saan nga imay dayjay? Gaputa umapan laang. Dayta tipudno. Mare, anya ka din ditang hipagbagkam? Ti kunam, saan da ngamin nga afford ti gastos no agpa gender reveal program da para iti agbalin nga anak da. Ha? Iso asan nga imay? Rason na laang nga adu ti lalabaan na. Anya lakit din. Anya? Gina, nangyag ko nagit imbagang kinibaklay ti aldaw. Ha? Saan kumamot kasta? Ha? Anya ka di tinaibagak lakay? Ne, nasalubsudan pa lang. Ti imbaga may papankin ni Mayet. Imbaga na nga ron nga ato tilaban na. Kaya sa bali mo ting kay pagbaga. Ay nalakay.
pudno mo ti bagbagak sana ya. Iso saan nga imay, taamok nga umapal laeng. Anya? Umapal, ta saan da maaramid, itikas iti inaramid ta. Saan da nga afford. Pangaasim man tay katumday ta nga ugalim, bakit? Saan anak sayat day ta? Ha? No kabailam ako na, pagyamanam latan Saan ang masapol pa nga aguyaw ka iti sa balya tao? Ay, marik na akong lakay. Umadanin ti panaganak ko. Ha? Isu nga isagana mo dagiti importante nga awitan tayo ospital no bilang laeng. Ay, uwin ba kahit? Saan mo pa yung imbaga? Insagana ko. Ay, agyaman ka. Ay, wan gayam. Naka-withdraw ka ka din iti kwarta. Well, hindi ka madanagan ba kahit? Naka-withdraw So, ready amin, hindi mausap. Nasaya at no kasta, lakay. Lakay, marik na ako nga umadanimat ti panaganak ko. Naisaganam ka din, dagiti napatag nga awiton tayo di ospital. Wen, naisaganak aminan. Ay, yanos ko man ti mapanijayan ni Baklain ton madamdama. Anyat mapan mo aramidan ni Jay? Inak umutang iti kwarta na parang nagpautang. Anya? Umutang ka, ibagbagam. Manulang amin ti kwarta nga igam ko. Unay kan, nakababay ng laki dito umutang. Imbes ngamin nga agurnong taramidam, ngamsaan man. Una ang matlagi iti paggastusam asang importante. Ha? Anya nga ita, agparikot ka ni ti kwarta nga usarin ita nga umadanin ti panaganak mo. Anya laki din. Anya? Umutang ka kanyak, Mare. Wen ko mamari. Kurang amin ti kwarta nga igam ko. Kat ni, mariknak nga umadanimat ti panaganak ko. Anya? Nakaskas tao man dayta. Umutang ka iti usarim nga gana. Kat nakagasgastos ka mat iti napalpalaba sa bulan. Ha? May pa-gender reveal ka pang nalalaman. Ibagampay asikala ang dakin afford. Ngam ita, umay kakit din umutang kanya. Mari. Kunak ano glaplapusanan ka ni ti urnong mo. Iso kabailan nyo agastusan ti amin. Awan madgayam dumdas mo urnong nyo. Ngam kundi pasikat kayo nga papa-gender reveal. Una yun, Mare. Anya lakit din. Mari, pangaasim ko mamat Masyan ka kumakanya. Ay, awan. Pasensya ka na. Ngam awan na talaga ti may pautang ko ken ka. Gina. Ay, awan. Awan ti may pautang ko kan ka, Gina. Nana, amom matamasikog ka. Inagurnong ka kuma. Agam saan mat. Naggastos ka mat iti bambanag asaan mat unay nga importante. Anya, kita di mayan. Awan ti gender rebel ti sikog na. Angam nakasagana ti amin para iti panaganak na. Ngam sika, umadanin ti panaganak mau, ngam ada ka dito nga agparpare ko iti kwarta nga usaran. Ay anya lakit din aya. Pangaasiyo kumamatan nana. Ay awan, ti may pautang kuken ka. Ada kwarta, nga madamat na patag apang usarak. Dayta ti maganab mau iti kina-irresponsablem. Adaw tinasken nga iurnongam, ngam inununam laeng ti pagpasikat mau iti kaaruba. Ay, yak amo, nganyat ibagak kita ken ka, Gina. Lakay. Tapno mo man niya. Siya nga asawam ti may babayin kapitikas tangay naramid mo. No saan ka kumanag pa gender reveal? Saan kuman anagastos da duma kwarta? Ha? Saan kumang agparparikot ita iti usaram ito ospital? Ay tagi magbakin ka.
Saan mo nga amo nga usaran dahil panunot mo? Anya? Kita ni Mayat akat katawam ako na masaan na nga afford mo. Kumpleto ti usaran na. Nang runay ti kwarta. Makamu ka, agdiskitar iti kwarta nga inayon mo itinabating agam mo. Basta siya, inted ko amin kin ka ti sweldo. Ginastos mo lang iti banag asaan mo't nga importante. Just Gusto ko mamantan malakay. Ikarig, saanan ang maulit pa eh. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Hanyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kaway, itingkay, Manang Tarabay.